Assalamualaikum жамаат. Мынау кимин уйлары. Кішкене байлап қарап қойсаңар, азыр қой бере тұрған мал емес қой мына үчөө. Мына. Айтайын. Бұл өзіміз талада қой мал бағып жүрсек әр жерде. Мына бедеде тойып білет жатат бұлар. Кішкене ұялысаңар. Мына қара мына. Kapalı oğla, daha bir çötürümüzü aparıp kamap koyalım. Aleykümselam. Bu cahit emes koy biladi, özümüz mal koy bizde hemile bar biladi, özü. Bir önüne çık olması da bağıp жүрөбүз. Mına nemile ayrıkça mına çekenki göçeleri, mına uluktun göçeleri. Karap koygular mına çekenki göçeler. Murdardı balta kesmeye bile koyu verip koyuyorsun hari. Haydi niye kötü gelsin ki?